Ашьха ӡыхь ахьахьаҳәа аԥсшәа бзиа збоит сара, иамаӡамкәа хьаҳәа-ԥаҳәа иқәыҩлааит аԥсынра. Еихышәшәы ицо арҭ ацәаҳәақәа равтор Баграт Уасил-иԥа Шьынқәба дыруаӡәкуп амилаҭтә литература аҩаӡара шьҭызхыз, уи адунитә литература иахәҭакны иҟазҵаз аԥсуа шәҟәыҩҩцәа. Иара иԥҵамҭақәа акыр атәым бызшәақәа рахь еиҭагоуп. Баграт Шьынқәба иҩымҭа ацынҵәарах иабзоураны ҳажәлар амҳаџьырра ирзаанагаз агәаҟра адунеи зегьы ирдыруа иҟалеит. Апоет ажәеинраалақәа рыҩра далагеит дышқәыԥшӡаз. Раԥхьатәи иажәеинраала жәибжь шықәсан ихыҵуаз Баграт ду абасоуп ишизырҳәо уи аамҭак ицаныз, хаҭала дыздыруаз иахьа ашәҟәыҩҩра знапы алаку ауаа. Есе шықәса араҟа ибаҟаҿы ҳааиуеит, даҳгәалаҳаршәоит. Уи ашәҟәыҩҩцәа рымацара ракәӡам, ҳаинтеллигенциа, аҿар, ашкол хәыҷқәа Аԥсны анапхгара аԥхьа инаргыланы традициан ус иҟалеит. Ус иҟоуп, ус егьыҟазаауп. Ҳәарада, Баграт Уасил-иԥа алитератураҿы амацара акәымкәа аԥсуа доуҳатә культураҿы илагала даараӡа идууп. Избан акәзар, алитератураҿы поезиа аԥхьа инаргыланы епикатә ҩымҭақәа, прозаҿ акәзааит, ацынҵәарах ҳҳәозар, даараӡа имҽхак ҭбаауп, илиршаз даара ирацәоуп. Аха Баграт Уасил-иԥа ҳажәлар рдоуҳатә ԥызацәа дыруаӡәк. Баграт Шьынқәба ҳәынҭқарратә усуҩын, абызшәадырҩын, дҵарауаҩын, инапы рылакын еиуеиԥшым ахырхарҭақәа, акыр шықәсқәа инапынкыланы напхгара иҭон иреиҳаӡоу асовет апрезидиум. Ҳаԥсуа шәҟәыҩҩцәеи апоетцәеи ирҳәоит, Баграт Уасил-иԥа Шьынқәба дара рзы егьа аамҭақәа царгьы ҿырԥшыган дшаанхо. Ҳбызшәа ирбеит, ирҭбааит, уи аҳәо даараӡа краҵанакуеит. Баграт Уасил-иԥа Шьынқәба изкны ажәаҳәара ус имариаӡам. Баграт Уасил-иԥа Шьынқәба изкны иуҳәаша рацәоуп, иҳамоуп агәалашәарақәа. Хаҭала сара санцәырҵыз аиашаз аибашьра ашьҭахь раԥхьатәи ҳаибабараҿы сышидикылаз иажәа ҟәандақәа иахьа уажәраанӡа исгәалашәоит, уи азкны агәалашәарагь сыҩхеит. Агәаҳәара сиҭеит, схы сгәы сҭеиҵеит. Ус зегьы рылшаӡом. Баграт иакәын иара баҩхатәра душимазгьы уаҩралагьы ддуун. Ари хымԥада ҳара ҳкультура, ҳара ҳазлыҵыз, ҳара ҳашьҭра, ҳара ҳмилаҭ, абарҭ реиԥш иҟоу арыцхәқәа ҳара ҳзы даара краҵанакуеит. Насгьы исҳәарц сҭахуп, егьырҭ ҳашәҟәыҩҩцәа, ҳпоетцәа дуӡӡақәа иахьжу, мамзаргьы рбаҟақәа ахьгылоу хымԥада анеира хәҭаны исыԥхьаӡоит. Дырмит Гәлиа, Баграт Шьынқәба рыдагьы, агьырҭ ҳашәҟәыҩҩцәа, иеицырдыруа ҳашәҟәыҩҩцәа, хымԥада ас еиԥш иҟоу агәалашәаратә мшқәа мҩаԥгылатәуп. Аԥсны жәлар рпоет шәҩыжәба шықәса ихыҵра аҳаҭыразы ашәҟәыҩҩбаҟаҿы ҳашәҭқәа шьҭарҵеит, игәалашәара аҿаԥхьа ихырхәеит Аԥсны Ахада Бадра Гәынба, уи ихаҭыԥуаҩ Беслан Бегәа, аԥыза-министр Владимир Делба, аиҳабыра рхаҭарнакцәа, аинтеллигенциа, ашкол хәыҷқәа, апоет иҭынхацәа. Араҟа имҩаԥысит амитинг, уаҟа иқәгылоз ирҳәон Баграт Шьынқәба аԥсуа литератураҿы илагалатәы. Иҳәатәуп Баграт Уасил-иԥа Шьынқәба ихьӡ зху жәларбжьаратәи афестиваль иааиуа ашықәсазы Аҟәа имҩаԥысраны ишыҟоу. Уи аиҿкааратә комитет аиҳабы ихаҭыԥуаҩ Нугзар Логуа иҳәоит, усҟан ҳтәыла иаҭаараны иҟоу асасцәа шырацәахо, ишымҩаԥысуа иеиуеиԥшым астолгьежьқәа, ахәыҷқәа рзы ишеиҿкаахо аицлабрақәа. Баграт Шьынқәба СССР иахьынӡаҵанакуаз, уаанӡатәи СССР иахьынӡаҵанакуаз аҳәынҭқаррақәа, иахьа республикақәа рҟны дыззымдыруаз шамахамзар уаҩ даҟаӡам. Убри аҟынтәи абри жәларбжьаратәи афестиваль иалнаршот ҳәа сгәы иаанагоит, иара Баграт Шьынқәба ирҿиамҭақәа рышьҭа ихыланы абра еиҭа ҿыцны иаанаго асасцәа рацәаҩхоит, аҿар рацәаҩхоит, аҵарадырра знапалаку рацәаҩхоит, аҭҵаара иалаго рацәаҩхоит. Ажәакала амилаҭ традициақәа зегьы иара иԥсы ҭанаҵы убри дзызҿлымҳаз аусқәа
убурҭ рыхәмаррақәагьы амҩаԥгара абри афестиваль аҟны иҟалоит ахәыҷқәа рконкурсқәа, ажәеинраалақәа рыԥхьара, аԥхьахәқәа разгәаҭара. Ашкол хәыҷқәа ракәзар ирыԥхьеит жәлар рпоет иажәеинраалақәа. Шьынқәыраа рыхьӡала иизаз рҿаԥхьа дықәгылеит Аԥсны афырхаҵа Аполлон Шьынқәба. Иара иҳәеит, аԥсуа жәлар еснагь ишрылиаауаз, иахьагьы ишрылиаауа ажәлар ԥхьаҟа изгоз, зыԥсадгьыл ахьӡ ҭызго ҳаҵеицәа. Фатима Гергиаԥҳа, Рамо Камкиа, Аԥсуа телехәаԥшра.